nganolongi pedekak roh. Tahu kabut dari tua cek berembaan. Cak napa suruh mitong osok nggak? Kemak jadi nggak ada osok ger. Apa sampai kere ay? Hai, oh lambat nak kopok coba tu ni besar. Apa hai? Ya, engkau jangan pak. Monte dung suruh ngitung gosok. Arwah tidak ada ojaan ay, sebab dah suruh nyari lako. Coba wabak namun tak ada lako nak apa tolongi wang anu laas. Duh, engkau lempo ai. Lempo tak nah? Nas panas pada nari yang engkau muat aku boton ai. Celeng ni kini. Cara nak ada lem ay. Kopi wabak tolongi ni serkat sibi enra kabar kata timur nganu laas. Di nara kasukan apa nak buat narai? Jarang lanjut cita-cita nanti di pegawai pertanian. Mana tak suka Pak Ay. Mulai akabin sampai saat iya ya 2 tahun. Odi nak berak ngakan tedung macam rapat. Nolongi Pak tak nolongi. Boy apa sih kalau sengka? Orang ngodi kan sehari nyaman. Jangan kok dia nyaman lah le. Caca buat nak berak ngalak sanyaman lebro tibi. Dungan lagi berkapan abak nang kok. Sering kok ipak kabin masuk pangolo. Pera esoro narema nikana. Benih narema masuk lako-lakona. Tepat benar jerak caca marah jeraan. Tiba nari akabin masuk kok perak tercuna macam lapar malolo. Tak bakal mina ajak langkok tanggung jawab buat nah. Kan tepat sih jak na pangolo. Sering kok pera ipak kabin pera esoro narema nikana. Benih soro narema masuk lakona. Coba suruh nari masuk laku-laku na ya lakong kok. Alah, kita tak kasih lotot. Tak salah cuma kat tolongi Pak. Tak nolongi tak beri nak ada gimana? Alah. Ya ceka pas tolongi sampung kita boleh disak Pak. Saya buat nari ya. Gimana benar desaan? Boleh bangkat pas ceki berseberan. Beri ongkut apa? Hai, cek lupa. Mari nolongi Pak. Mandi, lihat ameng. Muka aden para Tina. Bos siap. Ria, Andi manto tak guna kia. Apa sih? Laju perak tedung akan lakona. Oleh olang Andi mat tua mak sajen palang. Oleh olang Andi mat tua mak sajen palang. Hus. Njak manuk jadi Laju perak lakona perak. Ngakan laas ngecok laas. Senga lako. Ntar nyanyian manuk jadi ntar ada macak nah. Njok banyak jera asar ngap malolo colok na jera. Ini apa cong? Wah boleh gelak lah. Benar apa ntar dena? Nolongan ambian pak. Tak usah tolongi. Tidak lah Pak Maria, itu tolongan antara ada emah. Saya nggak mulai gelak lah, mulai ngangkok lah tolongi. Tidak lah Pak Maria, ada apa tolongan ah? Ditaruh na perak una. Ambian mak repot na pak. Tak nolongi salah. Nolongi. Pakani caca. Mak buruan na mak tumben rabak nasi nolongan ah. Apa? Lah tak ada musik kalau kau lah colok na. Tuh, mak colok. Colok anak colok. Kiki kuping ada di budi kalatin. Oh colok. Najis satu kubik najis jeda. Lopot malolo. Ada mon pakun nang dia kok ada beda. Jadi labuk na pentongun kok na. Beda man tuh sama tua keket ni. Oh cong sina jeda labuk. Njak manuk jeda. Laju tidak lalakon nang akan malolo. Ngicok lah as dirkan engkok.
Ala kulan dah no. Njuk banyak jera. Mak pagunamu nyi colok nanya sing ngagon. Hus, hus, hus. Pun semonan. Patek dia. Orang ngajar saya bongkar. Adik mantu marabut nak kolak katalatin jo. Ulah dia na gustusan bola na para. Pupalang ambu man ambu. Apa nah? Mata kira pelkok sokon. Nah, ada Saya nak lah. berdong. Nah, tak kena kini beneran tojuk dah. Apa nah? Ya tojuk gelu. Cok jirionya bener lah tong dua ki ajar beng tabengan. Jenggel geluk lah kan pemantoran nah. Ada apa jenggelar apa? Boh, engkau kau cek banyak. Mana? Ya cari emi berarti bukan kan kau cak banyak. Oh. Kau tak kadang kurang engkau nanti mantor nah. Beremah geng. Kurang ajar geluk. Laku alabon, cara tak alako, malas alako, lalaku nak perak ngincek ngekur perak, belum kamera ben tangan nak jera. Tuh. Jadi ya tandana, ban lambe paling ngak jadi ya. Ya. Kan ban nampung ngojaan, orang mun lambe ruah, kanan beria, ya ban jadi ya lah. Jo, tak kapal nah, aku tak kapal jo. Malas parah nah, malas parah nah. Ya pas dalam Malas. mabanan. Lah tak kelarung kok jo. Besok rabe sanan. Boh, cek saya ngah tang buduk endek nah. Ah, Boh, bahagia kok nah. iya. Kelihatan. Mun malas alako nak ruah. Pasal lagi na siapa biban budun. Jadi nak cek parake torot. Ambil terus kau orang raman. Mak kau cek terus ka oreng. Ya. Justru saat Rian nah, detik ini Rian nah. Bener. Kok dia laku kayak cak oreng. Bu, mantona perak ngakan, telu, ngacarengke, merek. Nggak jari ya, sebut are. Kecana orang gerak. Masa pas tak lagu sekali. Samulai nah. Tak oleh PC Dari sekali. Pak. karja sampai ke oleh nangko sampai ke oleh nak karja yang ke obus, beros, minyak, KPC na, obus, pakun tanda alako, 2 tahun. Ya jadi ya kan takir obus man. Bolan ben tadak saya mata pa. Iya. Saking ngeben bede bini na kan bini na saya nganu aki mata pagi. Pak kaderi reng-orengan na, saya nggak jadi ana. Saya baras alako. Teti jadi ya make buat na ala lako napa. Ben man to na tadak nyantri man. Duh, hari yang kok puru jemur laas. Tak banyak kan kok. Suruh tak belis. Ibu kan kira wak nggak lu kiran. Duh, mula para sahabat. Duh, gua nang kok jemur katibian na. Ngangso, ngangkok benar Iya. katibian. Man to na tadak nyantri. Bawa puru datang Barak Maria doa. Ada apa lo nang kok? Ya. Kok tak tahu panan. Tahu, anu apa soro nanging ibung kana tibi bayi. Di nabi ni nama kibang kok dia katibi bayi. Ngari yang kok bangkrut nah. Iya. Bangkrut ni mentong aruang kok. Ya lah tak tahu man. Kina bayi pun kok man nang ibung kana pak nang tibi. Mak kibang kok tangan nak. Ya tak tahu man meningak jeria kehidupan keluarga na beun. Iya nah. Terakhir na bayi nah. Ya terakhir boy. Mun kira-kira canga cari culun dah cubi. Siapa dia? Bisa nah. Boy pakut ni cari ungko na. Iya, san misan beun sekali. Oh, tak awun kok. Iya tetak laju. Iyalah, Iya, rencop laju. siap. Iya. Tetak tugel. Gila lah keluarga gila ya. Metua mun tak bener ngak ruah jot. Itu lo ngana ngacepik colokna. Ngacepik kaman diman. Tak tahu asok koran di mantu yang engkok. Tak mulia beremah na, sering mama nawa. Itu lo ngana colok nang ngacepik kaman diman. Mama. Apa gelonggur ah. Sebab kamu tua kurang ajar ah. Orang ajar beremau ay. Ceng ko arep pak man tolongi perak ay. Perak si beremah na. Sering kau napa desa na niat nolong anak ah. Ijak ko cai ko manuk kurang ngakan. Tukang gitu na beros. Ya ro lah kala napa ay mararuang kada dapat sabar. Po. Orang saper beremah kok ngadepi mama na wa na ro. Bawa nama ka mama ay. Ara apa? Kok lek mentak manteng mbok na gelep pak na tepak nucing-nucinge sabur. Iki kuping dari budi mosongo. Sih. Kekek kuping nga. Kira bengal wala kapak jo. Andi pak mararua wa na mata racun mare pak na wa na ra. Mbak sepak racun ay. Iya sangkolan na tak kira bihi kangkok jo.
Tak saja melas engkau di usah buat nah. Cek betale beta caca buat nak ai. Mun tak ada pak, tak kira bedengkok je. Tak kira ketep-ketep ngaria buat nama tanah. Ano. Du tekak buat nah du tak keteben dia mata nanti ngaria. Ambur ai, kesong kau debat masa buat nah. Buat nama sepak pada poi. Pada ngalak kada tibi. Mandi Mas. Mandi. Ya. Ngajaran di anak montek aja di lakar ngak tua. Orang ngajar ke situan. Tak tahu cok ka matua. Ka tanggo tanda betul orang ngajar. Do. Butian na boleh dia. Tare kabung kona boleh dia. Miskin gisan. Betul nanti kedeki. Cender. Bodoh nape? Tuh diserap dodokon. Go, benjak kencak. Mangkana tak kabung kau sakale buruk tak yurus. Cok berem cok kurang beres, kurang laas apa, kurang pese. Nyengir colok na. Ah, ngaksa tiga colok nak kedi bodoh colok kalau sumun bula. Kalau sok, Oh, kalau sok. Aku besar selala anak na beduk kangkok. Sukalah. Boleh kabung tak yurusin. Tak kerberes tarik sakale. Ah, cepun mulai kabung gula gitika sing ngulo, sing makan ini gitika. Engki setidaknya tiga keruan osan atanya berem mana isan. Lah coba si Yocol turut mana. Ah, sokan bulu tak ngurus ah. Aku besar sela Urusan tiga kene ko. Oh, sal kebito si kabun bulan degian. Boleh. Aku besar tak bisa ya. Tiga tahu. Cok penendi kompoi. Tahu tiga. Ah, kung tiga tahu bulu juta bulu. Bulu. Diri yang tua laki ngak tiga nih kak. Jadi nape tiga? Kompoi ya tiga duaan pon. Ah, bulu sa. Abis tiga tekak labros sacorong. Ah, tak boleh. Mau nak boleh beri pun bulu. Jelas gorok banyak. Banyak. Mun banyak kau siala kau ngak neko tiga sah. Neko ceperan di sing udah. Ya. Ala kau ngak ria cok dah. Makin miskin. Neko larang gue jadi macam-macam. Lek, kepala tuan nggak siapa lek? Suroto. Abang loki lek. Ala kau kaki ya boleh lek. Duh, botian na tiga terus aku wah. Oh, ni sikap miskin mata abon lo mulai gila cak laku wah. Tiga nih kok turusun bulu. Tuh, Tiga san. Mau kau stibik colok nah. Bagi dua san. oh balang. Oh, miskin gubusan dia. Si colok dia san. Mada beremane kau masalah anak nantika? Tuh, dia coba macam tiga bon. Boleh lah asli pulau sepot obus. Ya biar anak nantika. Tiga anak tujuan ngakan paling kesan. Tidak ada tiga dari akan dulu. Kalau boleh, ini makan nanti ibu kok. Ojo. Kakak kau san? Tuh, Asip pun ngak san. Terakhir nak berbulu tiga potana. Ke, yang tosa. Engki berbulu terakhir san. Ke, taragi bon. Taragi borok kok dangken dulu kamu makan kok ini gue rasa kuning nah bon. Dikari kok gede nah. Wah. Oh, coba rokok kare dusen. Saya galak boleh bisa tidak parana. Kare dua ibu, macam-macam pes malarat aja mor. Oleh pes ibu. Ya, tiko nego.